tipova koji se neće roditi ne u deceniji, nego u stoljeću. Što ima? Pa ćete vidjeti, nemoj pustiti. Nije meni ladno, sad će vajdu mlesnik, evo. Pogledaj, evo. Snivam po snijegu. I opet kačem u. Evo ja sam naučio životinju da se bori i da se dokaže o sportu, da ide na sredstva javnih sportaja. Ali nije lako naučiti one životinje koji su postali učitelji drugi.